Rung kuartar final ka Barcelona haka Copa del Rey. Hadin makalaban penlimno ne kamite ka Racing Club da aran not gol. Haka ba yakin ki arkol layo bantep da Ferran Torres haka menit ka Andrew ya kepala asis da Lopez. Bat kum juru haka menit ka Kendai po plosan ulamin Yamal layo eka Shikol ya kepala asis da Rafinha. Kumta ka Barcelona matakla qualified ane ka yorung sika quarter final ka Copa del Rey. Watla bun kibal ap milinti kamtam ki fans jong ka Real Madrid hadin ba ka Real Madrid klat duno bandrung sika quarter final hadin kla matno ke jing syarem tang hakarau 16. Ndre ka Barcelona pat kalaban penlimno ya ka Racing Club. Kabadon klidu haka mujikan poin haka second division jong Spanish League. Kadba ka Real Madrid klamat no ek jingis arem hakmat ka Albacete padon hakadan ka bakat new haka michikan poin haka second division jong ka Spanish League. Kumta ka padang up kwilinti mentan na kamta ka Barcelona kandai babat no kanya kendu haka quarter final haka jileka ka Copa del Rey. Henry ka jings ngusi kadai namar ka Real Madrid kladuno ban qualify ka quarter final. Henry ada jaba dang don ka Real Madrid kijing lekai kendang susit bah. Namar kumha kane ka iom ka baladep ka final ka dayap dang ka Real Madrid bersya ka Barcelona. Ha ka ba ka Barcelona kalaban penlimno ya ka Real Madrid. Bat ka jing snubok ka day na kumtajong ka Real Madrid haw ne usnem arajar akundru hadin ka limno ha ka final ka Spanish Super Cup sam tapat ka duno ya ka lintiban ku trofi ha ka Copa del Rey. Play Shibu.